Olo toki ole toto malefue. Ole leuli tu malo. Whawhetai mo awala ngalue. O so leo whataura a e whai masui si a o mas mo so o se tau lea le o tau tua i a hold up. Whai mo whamalo. Olo toki ole toto malefue. Ole leuli tu malo. Whawhetai mo awala ngalue. O so leo whataura a e whai masui si a o mas mo se tau lea le o tau tua i a lana whanga. Elilo mai Beyonce, fai na tale le yo lana. Eu sune tai au puma le amo. E asi nai me fafanga. Foi me fafanga lo tama tui o le la i le ma o manga malia i le lana lana ma au wai le i mala malama. Tauno tui uta. Hold up. Koko talo popo fai. Koko se le manuia. Se i male se follow fa pa pa le le fia fia mai ma wai. Famo pia yo. Oi le fano mai. Ole aso manatu. Fai mai selfika. Fai mai le tuspaya. Ole sna ye faya. E tatu te oli ma fia fia ya. Hold up. I'm a town in la phone. Say facing a luenga. I'm a town sina sina fole pala. I find it me uma malale fia. You set the fast solo. Ami lo si uma fofao. Leu. Male sala town. O una italo talonga I fight to tala lo so atao. I say yo no I na bingia for now. Tomana tu Penasilia na omalu Afisa malolonga Ala mai bilia kitu Ele na mosta alonga Pe solo ile pase la mai salolonga Ole falonga mai Ole asomana tu Fai mai safika Fai mai le tsupaia Le sona ye faya Tute oli ma fia ya. Hold up. Ia tui whaatalo whantu sa moe lau whaafokanga ni vanga o lea fiafi. Ia me se foi o le sire sa anga so tātou wantu no lea ua 5 minuto o te nei lei July 5. Ia ile taimi foi ya mantou nei ni usila be afa be o le te mafuta mai I fafo atu o sio mantou o te no o ni usila nei. Malo le sei fo mo malo le langi mama malo le fanto to malo le pale malo foi le ngalo lui le nei yaso mai le yaso. Aso lua ia bo ole aso lua se fulu le masino Julai lua fe lua se fulu malitasi malo la vale ono sai malo le sai malo a meso se tanto o no ila ma singo le nei yaso ya me se foi o nga luenga sa fita itunga iai ioi o nga luenga fale ofisa o nga luenga mamafa ioi nga luenga fala lam fa kikimu ia o nga luenga foi nga ngofo makari ye ke wa umales fa malo antuma o folo fantu ASIATA maritanto por kalame ole TAUTAI ya e ma ASIATA ile oranga le tanto ofisa fa sala lau por tanto fale television ne le Blue TV
manukau I au kilani whaatalo whantua I ante oe lea mwhaiona e mafuta mai e ngata lea o tō uma po lea lau foi se taimi e te mau ai le tātou porokalame le nei ia walanga o kako porokalame e mai au na tu atu tu ina sa o atu taimi lava nei ia ai mwhaiona e toe mai moa mai manta matai I se taimi muli ane ia ilo lava mauta malo lawa ia po fia ia fai me ia fika va taro fa mo follow fantu ASIATA le nei vaenga o le afiafi wa o matou ia ona le mauti le temi foi le o le malulu ia e ke le ainga afale fa ta le lima ia wa pong wa matona malu mai o le bongisa ia wa mata foi ona matou sauni e fai nga lotu ia mise wa foi mai nga luenga le totele o mana vale totele mai la to nga luenga sa feita tu nga ile nei aso malola le fa to ai a fai sa ola to mana tu pe yo au se kalia ke le nga kolu I tu la tu ai ia mai ni te miro nuinga o la kause la le si makau pamu fa uma ngi aso malole la pale malole ono sai mana tu foi ia tauto ia fa ngalu le fati ia fa mai ne foi o tai lo to pa ia Samoa mau mamalu sawe ele amata mai le mata sawa se ia pa ia foi ia na lenga I tu la lanta I fale moa na tawilo ai manu malo pa ia ainga malantu tama foi mo lantu ainga we ainga papa ainga ta fa ia ora fatu ainga tau si foi le pui wa tu mo mapule I tu au malantu ainga le tai male to o le foa ia so tanto mo tu la lanta so tanto uso masanga ile mo tu se sai ia tu lona sua male vai fanua fo mai tulangi sa ole masale au mo male launiu na sai lua tamara mno tele fatu le mo tu mo to o le fleula Fantano fatu le nei vaenga o le afiafi. Ioi, ai po fea te maua mai ei lo leo, Amerika, Hawaii, Australia, Perkangia, Japanese. Ia, wai to tele ni so ilan to fo ile ya tu moto le Pasifika e pe ila o Fiti, se te mita tara noa o maku ia fainga COVID. Ia, polovinaka ni san polovinaka vakalevu ia te to umar nai Fiti, ma toule ia I fefe hake sai pe tahine tamasi tonga ma lo au pito io all the Tongans viewers ele fa pe foi la ko foi inga le weekend ngi ke ngi ke le wa ele fia met ka poka ia ele fa ngalo ina foi ia nisio ila to watu motu pe yo tu valu to elau ta alfani io akalo fala iatu ia o mato ingikia fiki ingia namaste vai ia ma le to tele la va o tatou Samoa ia walanga wa so ore la langi ia Samoa o moni la fela le tafa le te maua mai ai le tatou proclame mai sera o nanga Blue TV ia so ngafua se ia pa ia so for really ma lo le so fo ma lo le langi e mama ia manantu namo la io le lolo pe upo e masania io le atu no la tatou fati io e matantou pese ile ala io ia makaku kikima ia wa fo ini so prokalame mo le nei aso ia me se foi o le tautua mo oe tu insa wantu la vai lau telefoni e se ma nga yo ngi o nganga ia walanga o aso ia o te mana tua fo ino mo wan so ia sau ngi me se arkivi ia tatia ia le tio ma le tu ap wai a aso ia ke mia le wa fai wa ma fainga e sila mai fo lingo le fa sera la Iyo, o inga e mawai fo isi au fa sala lau fo ie au suli fa ape au ia so le manga ia leo ka kado asia ka so le va iso le po ore iyo wa man tu sa mo le fai po ia ai taimi la le o mfaina sila mai ai o ke fai akura ukala iyo le kaufaonga o lumor kivi se ainga le kaufaonga lumor kivi onga o le fia mai mo ma le fia ilo ia ma le fia su e lava ma le fai kala ia o nei ona po pei o le selo le fainga o le me o le live ia ngata fo ilea o le zoom o le face call o le physical call foi como esse cole o le Twitter o le TikTok waka karangoa ngai meu TikTok e uma ese le sila ila TikTok nga pu o TikTok le ai le kire sila ngai foka ese sila por fai unga vai aso o le vanga como fai o kanga ngai meu TikTok ai uyo le ia fa tai fo ile anta mayo ila ndo wa
mafua nei teknolosi fa penei ma le masau o le alu o tātou o le makua masau lava o le alu o tātou o le tamai le ua iai iyo ia o te mana tua la le upu masani ona sau noa isia mantou fa feangainga anchor to the rock and gear to the time la le mangai ia lo no winga fa sa mo nga foi le ma ko inga o le fuaka maronga lo iyo no winga e ta ua la foi lo malanga fa atu sa ile time le nei wa malanga no winga fa o sa Facebook ia fa kai nga i lo iyo au ke alo fa me page we ke la fi mai ku ai fa kai nga e fa masangi ia walanga o tonga tamingu ke aso ia e fa la ka ngo ka ko fa malo e ma tu fa malo ia te to wa mi se fo yo le to no pia ile nei as au te mana tu ke le safa ila ingo sotina sa tu paitea maua matou telefoni fai atu nui fa e kau e sava vale e kasi le mor fra komiki nga ole yai funga le longo mai ngai lo ma ko kuare fai le fale la langa ayo fai le au se papa ma le au matua u ma le au lima u e ke yala a fa pela e vili ya kuse a inga nyusila ya soya ia vili to na longo tu la ia le se siole a waluma ia ila to le fai fale la langa ma fai le ingi o inga fai le ma fu mai upu ya tatou ki fa pisisi ayo le ingi se upu le fa pe o ingi le o le taunga le na le la langa ina fo yo le sa mo io le ingi e tele la ina longo tu fo le mo e ko au se la ka ke lo fa fo se kinga pa e ka se la ku ka wa ku ma ku fali ia ma inga o la io o la ia le to telefoni menu sila e to e vili mai ba ka o ko mai mai pe se si a fai kula ore kai mi ngai si o ki ngai po fea langa se mai ai fa fo ile le vele ngore vau e ki ai u manga me ai va hila di ku swing ore i fo ile vanger fa fonga sa mo le nga se ai fa sui mai ko mai lo ia ngale ia sa u ro mai fa ila si tau mau sa va vali ai ngai kai ia o nga na aso tate vai foi le a nga kai mi o ro ka mi ka ye nga vai kai mi fa pe ka i ko sa o le so i fuanga o le sa va i kai far ko mi ki ka e tali le telefone ia ai lilo i manatu o la ye le au mo manatu natu ila to fo i wa tu ye le tu le to mai fa pitoa i tu langa la o teknolosi ma fa usia ngai ngai va ngai fa fa ngofi e so i fuanga la ka ke sela i sa va i nga vai kai mi mo ka ma fa pe ai o sa onga o le o langa ka u ko telefoni nga sa wa ile fo lengi le level ia ai muli ani wa ia so fuanga ia wa o ku ka ma o celula ia fa pela o le te mai mo mai o ile sifi o fai celula ia so ia kama vo ia e ka kala ko se i male pi ko se i masanga antena pe sang kama iponi vo ile ia nga se ia le a le fer wai o le kawa ia ma ka ukia nga vo vai kaimi ia e ki nga le se o kala ngo ia la manga o kilo ma ku ngu uma ma keki ke lenga fai ese o kofingi le o sarato le longa por kalame ia fa ko swing o le langa o tanto utala no nei o le fa so longa mai nga sa waile fi sui ya inga o le soifuanga ta wana o sa no nga sunga fa venga nga ya pasta waita fata anchor to the rock and gear to the time rono winga ia e mausali i le papa ia fe koko nga i mungia o lau fe malanga inga i le swing o me o le time le nei ia wai le fa pe o le ua fai ka ko Facebook le kemingi ala ke ka usu e so le phone card ia wala ngo menga sa fai gi vai o ko le au fai phone card la fo me se ka phone card ia ai vi ia le tua e swing o le soifuanga ia le ala ua mo fai ona e sira mai ia e wingo o le va ia ai ua lava u ko mengi le lei o te lo ai fo ilo au le lei io ora tala na fai so a talo fa tu i totelo i tato no tanto proclame se to fine sa to vale happy birthday io e se o walo o le so le no vai tu i wa to ile se furu mare limor kamale o Dimitris ke ro ko ko le dua i kura o ka wa ore o ka wa ore le ka un ngor kam Dimitris ya happy birthday son amanu yelo wa so i fo alo fale tua me to fa popo ni si tau sanga se tele se si furu lima fa akolo ko se furu
ia umale nga fa popore ko se furu fa ons fu wa fa pe nga ka lo ile to le nga tele ia anti fe Jackie le mafuta mai ilunga tatu por kalame io i malo lava no sai fi fo ile loto e se fo ile tamali ia me se fo ile lanto wa onga preschool le io le Joyce preschool i madurewa au nanga fo ile tina malo lava io e se le usi ka yo ka maiki ia ile tina ia fei a talo fa toi por kalame ia me se fo ia o tautonga ta mala inga mle no falo so to fine a vele pele fu papa ta lofa io ta sine yo wo pa anga mai le tato por kalame ia ini se fo o nanga sa o ye mombo ia fa pe na la fo isu ingole so ifuanga e ele tau sanga e uma ka alo pereki nga ko saule e ka alo man samo ia ai uyo le a vitai la vo ia olo filifilia foi la nanga lo ni fa tau va nga tai lo tanto Blue TV ia e mo wesinga aka ile kai mi male kai ia la ko foi le fale pi fa isa mai ngu korko ia ma fa isa me marfanga empty marpusa isa ia fa sanga mai la ia kila o ki vi ke fa sanga longo mai ma wesi anta ke ki tiona ma to mo tanga nga tele o te porosio si fa malole on sai fa malole la papale ia ele fa ngalo ina na tanto to sina to ma tua malo la vale on sai lo fa to mai o to io kasi ngi au fa telefone touch screen le wa ka ke la ku ko ngore mo io o ka ke fa sepa maka ku ko ngore mo ola se lo makua ko hiki valu se fu io fa ngana ngai are swipe ai uma aru fa pengi sawi laro aru dum io pengi fa longa ko ru se isi me ai le o to le fa now o le fainga o le telefoni i tamama tina ma tutua io so ia ko ke mumusu i loe ko inga maro makua ko meanga fai ke fo ale le lava na o tamama tina ia ia lua le o ke peko mai fa pefu solo ia ai tu le TV mar telefone e mai mo mai ai tamama tina ia tu sai fo yo por kala me le anso ma le anso ma lo sai ma lo fa toto ia fa taro fa tu ia ti auto uma le ma u mai tanto por kala me fai o ngai fa ngo fo esia oi le au kau apu mai samo mana ia si vanga le no vai rungo le penga tawai langia me se fo share fa solo ato to tele ai po mai ile ko akele le au pe yo se au malanga mai samo to me salo Australia le tu la email vanga le vai le pepese la kamanga pepese mai le pepese fo ile le na tu si le punia lava e o fo ngia oi ai ke vai la le kai mia ko kanga ku ilalo ia ala e kofu poro kiko mai o le hotel ma ai ngau fo ina nga pese ai le lia pa u ai si la ro uyo le ma lo yan to fa taile loto fa taile tu wala nga le o immigration le o Australia na fa ya va no na mo to na fa le tu mo to na va no iyo o to foi la ia wa filifilia ma malanga po New Zealand Australia ia o taimi umai ma waile ava no fa afitai ile tua ia walanga a fu fai kau fa yo sa mo mai lan to ia na nau e fia malanga mai ia ona fisili le lo ma fau ai se why me ai se ua filifili ai oi fa munianga mai le tua ia fai le ile me ngantai ma fai pe upo mazania ia fai o le fai ia ma fai fai fo le ateu ia mateu fa talo fa tua ia te o to malava malu pui o to o ko songa ura va vale ke foi ma usi te tai tu la fono ma ta yala o le atu inatu ia walo to no fo saunga le mu o le silio na me uma o le fa tau nu o le mafu anga na fuai o no to tu ainga nu wo mai pele e mai so na yo tai to ro ma fa na ia ai sa ili manuia a wase lu mana imanuia o ainga lena fa talo fa fio yo le tala le me se fo yo to fa tu so se fa ta fa to langa fia maloli te talo maloli on za lungo programe o te fia o te fa talo fa like love and share tanto programe se uso ya safe malola kasi ngai kama kau apu le lole kasi na tang se uso ya leva io e fai lang kong kalaki le lole i Hawke's Bay Hastings va nga le kering o fa malili fu o apu la de purusi la ko ya malo va talo fa to se uso ya me se fo yo la fa ngarwenga sunga Tommy o sefo
Io tasi fo sui sa ta alo le to fito le man Samoa. Ia me sona na ofenga luenga wa o fai kon kala ki ka malo i lo. O fai pisingisi ka ma ia malo la to uma o lo o ia il vaenga le au apu ia o le pulungi o le vinge o le moli o a uma fala au ina. Fa malo an tur proklame ASIATA ia ti o to fai mali o fo te sona nau. Ia wa uma e mai mapunga lo kua. Ia ai fua ka fui ya apu ni sila ma uskali ele kai uma. Malo lava jalis tua tanga loa mar ma fitanga ni vanga le fiafi fa talo fa tu mo folofa. Report la wala so kikiro. Pisi lava tanto o wala mu va solo anko mai tanto main motorways. Fa pe o le o mana vanga luenga ia le o fa ilo atu. Ia fai mali lo sa ile fale te anga ile fale i oni foi vanga. Eli tau fa ilo anya te o tolo we New Zealand. Awa so uma o le vai aso nga fua aso lua e tau le aso lulu o ile aso varili. Ia wa isi la fia lava le tūlanga o le ai. Uyo lea? Ia. Tele ni se tātou talam tātou tatara nofo ia i vaenga o lo tupu me se tātou news update. Ia e whai roa toi fo ia te o eni vaenga o lo tupu i New Zealand. Ia o nisi fo i me o lo tupu fo i Samoa me se fo i o le lalulangi atua. Awa lau fi tā whaafonga re ni vaenga o le fiafi. So ko ki kasi kua. O le alisi tātou vaenga lea e tūla i mai i le... Lena, ka talo whatua i tātou pa anga mansani renga jai leo sama rianga leo i lantou leo lo mfai ai. O na tu inato tātou whaasalalonga i le aso ma le aso. O folo fatu mo fantalo fatu i le mauta Samoa ma le pamukesi i Samoa. Leo whinga luenga lau fonga fia ma le to telo i lantou ora i ai. Ai maisi, se umatua tu lunga to i lantou ia sa whamuni ine le tātou se i rwai aso na te nei. Mana tua, Pacifica 40, ma le talo whavauta. Ai maisi o le lantou se i le whai ai vai aso te itasi. Nga fo iki aka. Ai tango e meli mailo suafa i tono le messenger le tātou Blue TV. E te ono manu malo ai i se lau tala e utu fuai le sa o lou a inga i Samoa. Pau alau whainga o lou ngoa o ele i te atunu i fafo. Suafa o lou a inga le i Samoa mare numera la tu telefoni e te omi mai i tonu o le Blue TV Messenger. Ioi, pau ngā lau ngā ruenga i whai. Ia amaia. Ona e whaatari le le maa proklame ma le fionga i tamai te pule ia whalute ia so tofi o vai aso te itasi. E mai a ona vadua i lea ma whaatau nui na ili tātou se i e te ono manu malo ai. Awane ngaro fwoi. O le whaile whaapitoa mo le antoanga o le lua tausanga. O le Pacific 40. Le winga o le whaamtalanga. I lantou o malava o le ama whai. Ona whaongaina le tātou talo whawauta. Mai le aso mua o Julai, na masina le se yo o atu le aso lua se furuma le iwa. O le vai aso le yon tu, ai le vai aso ngi, vai aso yon kua. Lono winga, ua sau whanga fo i lau suafa. E to tonu o se e te ono manu malo ai i se telefoni Samsung A21s. Awa pēla ua le vanga e ngofo i ngei ma e momo o i lo langa a koe ke fia umia se Samsung. Ai le i mawhai lava ona e whaatauina ono le taunga tātele. Baua leo le hama noa e te ono manu malo ai. All you have to do, ngā o lo whaia o se whaatau i lunga o le tātou Pacific 40. Ia e le website le tātou Pacific 40. Whaonga ina le tālofa voucher. Mana tua, amata mai le toru sifuru tā la Samoa. O ngā winga penga se lua sifuru koru kā la New Zealand. E te ongo whaonga inga. Ai anga wa airu suafa. Mō rese. Koe kasi vai aso. Ona whaataunuina le lunga le tātou proklame o le TAUTAI ia ma ASIATA. Ia le tātou se i lea, e se ina i tātou telefoni. Ia ai mō vai aso teitasi, au ne ngalo, ia e te ono manu malo, se lau tā la vauta. Te ropo le ua atu mai lunga, wa ia iantau lantou le ana manu malo le tātou se i fo i le vai aso. Se i sila mai i fo i le toa telo i lantou. Ia awalanga e ke uwhapea mai, i mo ia me ia fai mai pokalama ia ele le fai ma fakiru kilo ia la tu mai si ma fine le ia po nai ainga ia e wa umona utu la tu sa hata lo fasi uso ia ranki tanu vasa maharo ia kakade o le umi ia kakade o ranki umi mama wantu ia le leifo le piria kera fatalo fatu ai se uso male ainga ia me se foi o le maftanga le vanga o le afiafi se taimi ese sila mai ia la tou le sam fai ona manu malo i tanto voucher vai aso le na te nei le faina uyo le ka ko me fesin ka ko malo longa la tato me fesin tato malo longa tale pese le te lue mai ai fai sa wi puki ia alenga tailea tanto voi tanto fa salong fa business tanto Pacific esi alenga tailea o le Seki Works to fine ya Maria ma le onanga le loi Hawke's Bay Hastings mo pusa fi ave Samoa
Ia le whangaroina fo'i ia le tātou o unanga a le Pacifica Business Hub jo fine po le tausala ia Laura Kyle ia mwheo na ea whemere mātou ofisa sau e kaki whakalofa ia ona e whaasanga la ia whaise rua tana mali whionga le tamaita i pole o le tātou Pacific Business Hub. Ia e whaatala noa i nai se tūlanga o le pisingisi le ngā ua le vaonga e momo. Ia mafaki ai lo mafau ai le teitei ona whaia. En te maua la se tai ala ia i le mātou Pacific Business Hub. Uio lea. Whaisin tātou malolonga, ia, ai mai se fo ona tātou whaasira silanga, whalau i tele man tātou company langolango, fo i mai. Tātou wolo e whai tātou updates o news mai Samoa, news i nei New Zealand. Ai mai se fo o le vevesi mai ai ia Afrika. Ia me fo ia o kai ki ngang fa kua lava ala e whai al me le kau. Ia, e a uru tāwhenga, ai se fuki e vesi ngā o makua wha leanga a toa i le taulanga o lea a tunu umatang o fie o South Africa. We'll be right back. Tua male au nanga mo tau sa mo service station nei tona mai. Ma tau te tuina lo ta vale, ma le tele unisio ma tau au nanga ese.
le ngata foi le ma tau te sea ke ina fo ilo tavan ma tu te sepala ya foi suau mo lo tavan a fai foi vai pa olo sa a wala te poli ma tu te sepala ya foi e mo lo tavan Molo no posila fia. Mua ta pela ta vale pe out. Mua ta pela telefoni ta me utu ina ila ta vale. Male vaenga mulu. Mana tua fo. E matua I fa sa ina lo ta mafta pa ai no fuanga fa pe. Otta Samoa. Ore motta mo Samoa. Ma te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaila fia mai. We'll see you again. God bless. Nella wana faila fatau ile tupele na mail talo for voucher nella wana fakau ma me te mga oi ile voucher sai fu se fa na ile la se mai ole talo for voucher mo wai fatau me ai ole ya so ya no fat Sila mai more nei vaenga o le afia fi ina ua tolu se furu ma le fitu minutu te nei le July 5 taimi a mantou nei ini usila nei malo ale ona sa yanti oi e kilua e mako e malulu ya ua kau fiurulu malulu ioi alu le lava ya so ka fapu o makua ile ilonga se me oro ka fare ka ki fapu vai mai vi vai me kinga a inga o me fer kuri mangor ka ko fare o van o le ka usu ese vai nga mafanga va talo fa mo folo fantu yanti o ile fa e ma futa mai lunga le tanto por kalame ma lo le sa ma lo le fantu to le uto tali mo le tanto fa sa longa tauta ya e ma ASIATA fa talo fantu ai io se usa ranking ngan tai leo malayo manu va ili ma to ma futanga le fangano ina fo isi utama e le sunga ya fata ta manti le lua iyo ko inga le mafuta mai ina I sini Australia me se fo ole tausia te sisi mo le fan tanu tia malo ale ngusai malo le ma fa to maro fo ile fa e vai le sika mai a inga le nei vai tau so fonga e nga tai lea al to fine ia pele fo papa o va tai le fo mai ia se taimi fa introduce me fa lo atua le malo le nei ala malo ia ele se malo fo io o le malo masani le fo lunga la por kalami ai o le telo asol vai asol esa to le sila mai ona sa fa ta fanga senga se ia sia o a malo lunga ma por kalami ia e o tuala ia e fa fsili ia po le hakulanga nga senga a po senga malo po senga io a o le ma fa ia po senga vo le heartbroken ia o le e fi lava fo ia le loto manenga e toi fa filo ia tu ia le tausala po le to fine ia Hana Schmidt I lunga le ma por kalame ia ile nei fo ia so fa taile tu o le o toi fa fo sielo malo si Yes, thank you very much. It's alofa lava to all our viewers. Yeah, I've been in quarantine. Been a bit sick, but now I'm feeling a bit better today. So
Wow, and I really like your say. Fa yo, is ele matango fie to la le yo lo say. If I loa ya le tulanga a tau sa fia o le tamaita i Samoa. O fea se au ke ai le ainga le wa e le mai ni lo say. This one was borrowed. This is actually not my say. This is borrowed from one of our hosts, Bea. Thank you very much, Bea. But I'm sure we'll be able to get where she got her says from after this. I'm pretty sure it will be from say Rihanna. Yeah, most likely. Talo fa to fine ya mel and Miss Vola to unanga le say o Rihanna ya ina le fale sa mo I mangeli. Uyolea. Good to see you once again on our show. Remember, this is my regular co-host, Hana Schmidt. Pa ao na pisi I tulanga fo I o le manto o unanga, which is o le la matata no ai fo I tulanga le unanga le tato Blue TV. Amaya, o nga maha ole se ima updating le kele o tato news. Tele o tato telefon. Ia elenga to New Zealand, Australia, atu nu o le lalangi. Ia make o fai Samoa. Iyo, wala tell we see. I see tato watu momo le o nanga le Blue TV. I miss le Bluwave, and I heard there's another new one called the Blue Streaming. Streams. Can you streams? Can you tell us and fana e fa ala wi lo to tele. O le ale o nanga. Yeah, so Blue Streams is basically, we realized that during the lockdowns, many of the families are disconnected, with their families in Australia or their families in Samoa. And so our managing director basically got down and said, maybe we can connect people. Wow. Using live streams for funerals, for weddings. And so what we've been doing recently is we've been live streaming different events, family events, for people so they can share with their loved ones overseas. So I just thought, I'd come on the show today and tell everyone that if you have a funeral or a wedding or a family event that you want, families overseas to be a part of, feel free to hit us up. We're really good at live streaming events and making sure that families are well connected through this very uncertain period. And for ina yanta I for ila to and for ina ku for one yanta man na fa monga for family mole ya le na sila mai. So this is our team here. So this was just this morning at a funeral. Wow. Yeah, so don't worry, we're not going to be live streaming your funeral, for everyone to see. It's not publicly. So if you want it privately, we can set up a link and we can send it so that only you and your family can view it. So it's not something for everyone to see. You can give access to anyone you want to give access to. Mana ya le wa jawa mana ya va nga le uta o le to fina mi sele o nanga fa na yo po wala ngol to telefo le la e ma fo le ya nga la I lo o ma la langin ma ko ma di le yo le wingo le fa ma talanga e ma fa ona la to fa sala la tu sa oina ai mo na o ila to lava e to te fina ngalo ye le ainga tanga tala vol ainga e ma fai ona sila ya wa dasile na va nga mo sila fia man ko fo le o le life le ka ko wa ru luma mai silo mo ko o le rotation ne o le ru luma o le winga anta o le live ya ta to mo to tele ye fa pe mai publicly le ai o ma fai fo ya na fai le tu langa le o le live ai mo na oni tangata but for some more in manino for some specific people. Exactly. And even for churches, when you do retreats or things like that, or even conventions, if your church has a convention that you want to live stream via Zoom or just so that everyone can access it on Facebook, we also do that as well. Yeah, alena telene malamba yel to telo ita la to e kelinga mo e fiala lungo tanto Facebook. Tasile una ngam na fa tonu ina ele vaenga ale Blue TV o le tulanga le se fai puiponga o se maliu aso soifua family reunion divorce o ile ele fai ai vaenga ia ai taua ai me se le tulanga le matango fiele le onanga le o vai tuai ile to va lua ma le Ministry of Pacific People I tulanga fo io tanto ngana o vai aso tasima o le tanto o le ofinga le Blue TV o la to le poina ia vaenga. So Bluwave is the one who is the company behind live streaming the language events. So the opening ceremonies, the closing ceremonies. So we're very blessed to be surrounded by culture all the time, So we're very experienced in live streaming, and we just want to share that with our community and with the people we engage with constantly.
Well, good. Ia le nai mo fa onto atu lunga ia le tanto numera. Le Blue TV e te sila mai lava au fa soron ma prokalami. Ola e tanga i mai a fa pe fo e fia po e ina tu langa uma fa pena mana tu le tau te le covid. E le o mawhai ona whi malanga i mai sa o loto le to tele o na iau ai ngai mai sea Amerika ia wai mo i mai Australia ia e whai matau ki tala mai ia a ore se fo i vaenga e whainga ka awa ao mai e whaango fo i sea e karoka fo i lele morka i fia e aso lono winga o lea la ua maua le wha maa a venga e mawhai ona e fiso o tai mai ai ia pe a wha peo se tūlanga wha pena e fia mafuta mai ai nisi o tau ainga wo mai pele o loo ia tunu i whafu ai le mawhai ono lantou mafuta mai le ala ua maua le wha maa venga lea unanga ma le tautua a lau Blue TV ia numera le umatu ina antu iluma i te sila mai ai wha mau lalo i lau pengi i uma e fo i e koe fisiri mai au le nao le atu ina antu iluma o le screen le te sila mai ai ia il ma porokalame la ka wha ka solo nisi o tongo na i meo te tupu ma tala fau vaenga o tupu i nei ia ai mai se o la tau mo i ngei usila se taimi lea ona tātou tata noa le sa mo po le a mai o ka lela va kiki polo ngai me por kiki o ka mafaya fo i ka ke aro ese mai ai ngai me o kiki nga polo por kiki o ia lea o le anta mata o le la vauti vai atu vai aso na te nei na matua i polo kai le ala tele ma to atatou New Zealand mau kilani ya me se foi o le na fatau no iso la va se tete nei wale fo ina lu le solo tete e Christchurch ile inai fai fatoanga au farmers sa au updating ar vaenga le la pokalami le last week peita ele I mai o le le la utala no ai ia ele I manino fo itu o patatua na fuai o nga poloka ile au tractors ai vai hei uma tua ia mangua pa o mo meu o palau ke ro ko ingon ma ko hu ia so o vai ai meu palau e fel palau ka malo ia e vai aka ku ka kilo fa pe ia o matua I palau fa so ko ma to o kilan ai o le atonu le mafuanga e fena e tele no mai wa te lo fo o stanga te fie follow tu lang o porkiki ma tu lang o vaenga fa pena I nei usila. What was the reason behind all this protesting from the farmers? Right. So I'm sure there are many reasons why those farmers were protesting, but from what I know, the main reason that those farmers were protesting was because they feel unfairly treated by the government. Wow. Yeah. So they feel that the government has been restricting their work, making it harder for them to work, to get to make their businesses move further and things like that. So these people came together and they found a cause in each other, and they thought they would be vocal about that kind of thing. Yeah. So ole winga la fa mtalanga a fa pe ole wo mai la to mo fa le fie tu langa o yesi tu langa tau fa ma ni o le vaenga le fo ile le la ina le fie la to le pe le fie ia le vaenga le la fa to anga I tu langa pe wa ka le anga ku fenga malo ya la to me se fo yo le is there a fact behind that? Yeah, so there's a lot of new regulations around the rivers and the lakes and how they should be maintained and how they should be cleaned. And this links to a lot of things like climate change and things like that, which this government is a big supporter of. So what this current government, Labour, is trying to do is protect our natural resources, to protect our lakes and our rivers. But unfortunately, that crosses over with the farmers and how they work. Because they need these, a lot of the regulations crosses over with how they work. So they feel like the government doesn't understand. You're not a farmer, They're probably thinking, you're not a farmer, you don't know how we live, how we have to get up. So they got together and they made that protest happen. Ai e fai la o fa mtalanga o le ala o matua te nei la o fai fa antoanga o te ro foi nei sa mo I believe e la o sa mo e le ngata ave ir fa mo nga o fai fa ko anga la tu te vai fa toanga ia e foi o sa mo matanga ta Pacific o lo o mi ni fa toanga ala o tala le o le kele o tau mafa foi le mata tau mafa ia ano manufasi meat le o te vai e to tonu fa o lo te tele ni usila e sa wele le ponga foi le make in China or Australia exactly Japan
O fea la le aru ye ke le o ka ko miti le fa ngai le ya me se foi o fruits. Ala o fe fa to anga wai la vea uma ila lo le fa malu le o fa ko anga o la fumangu a uma tulanga. Yeah. O la ale te vai te le la vo tanto miti e mai fafo. O fea le aru ye. So one of the signs that was someone was holding at the protest said, "Don't bite the hand that feeds you." Which is very interesting because, according to statistics, more than 80% of New Zealand's export market, so more than 80% of our meat goes overseas. And that's because New Zealand is known as a green country. We have healthy living. We have a high tier market where we're selling to 5-star restaurants in New York, in Japan, in China, people who can afford to pay $300 for a little piece of steak like this. Wait, o le winga la utala, o le se fa fo I mea manu o le uma lo manino. O le winga le na sa no ai I fa mtalanga le don't bite the finger that feeds you. Don't bite the hand that feeds you. Yeah, well. Well, both. I'll prefer probably a finger because we're only getting a finger tip of it. Isn't it? Exactly, hey, yeah. O le winga la fa mtalanga. O fa mtalanga le au fa fatuanga. Le fai mai anga I le malo. O le tu mai I tala fa tusa ma su enga I le export and import. 80% of our lives, of our o tatou ano manufasi. Dairy products. O lai ave fafo. Yes. Wow. Yeah. But then in saying that, I'm not trying to say these farmers are, giving all our resources away. These farmers also create jobs. They create a lot of jobs that people have to, feed their families. So they do make the economy go round in that sense. But is that a majority of our jobs? Yeah. No. Coming from them? No, not It's a just majority. a minority. Yes. Yeah. O le ala e majority le tūlanga o le export le avi fa o le fa ta wai no lo so no ma o te fa mo ye. Nai tau sanga o te atu sa o ka fa o fo ile tunu o Filipino. I was in the Philippines. Like to tell to okay ro fo to tell ila to fo ile te lo ma fo anga sa o yai le tunu le lu afi ma le tolu. Lu afi ma le tolu, lu afi ma le fa, lu afi ma le lima. Sa o yai. O te wha mao nia lau sau noanga. Mai maha ke kima me o whare o loa te tele fo ile mau te o I shopping centers o I Bacolod City, Ilo City, Manila, Quezon City. O le paka moa le taungata, ma le susu. O le products le vatu New Zealand le anka. Yeah. E ke vai ke kilo ko kong o fata o aisa te tele foi le. Ala le mole pata. Le fa pa kai falawa ma le o le tele so ke vai ko ngai ngoa ese fia se laule of le ese ngo. Ai o le paka le enka New Zealand. Le pe pala no moana foi le. Ko ikiki a lua se lau peso ka ole. Le tau o pata letas. How much is 200 peso in New Zealand dollars? It's roughly around $15 or $20. Wow, that is expensive. But that's a lot. Yeah. $20, $25. Walanga taimina suinga tupe fa ese nga e kalangi usila taimina o yai tolus full peso. Ai fua fa ma fa ye le kaunga ka sa yai. Yeah. O le mtua tanga o product ne ni usila ya tunu ifafo. O le ala pe tau fa amoni ai lau sau noanga. O le ala complain le o le ia. O le vainga le tau fa ma ia manino fo e misio le ia. O le complain le au fa ko anga ia walanga o ma ko ngi usila o le million ia. O ka ko samo a ka sa o fa ka ke fa manga e fiu ka ke sa fo ia o ka ke fiu ka so sa ka wo. Io ai ke le nga o fa word fa i au fa pisingisi le au mau mea tu langa fa pena ia na le tu o ka ule sai se furu fa ka la ka o le paka. And do you see now why they sell over there and not here in New Zealand? Because if you're going to Pack and Save, not lima kara baka po $6. O le taununa le ia o le tu fa tu tele fo to tele lan to sa matu ta lai ale kale sia se kariso la po yo se ngantai ia tu nu me se la ia Filipina ia o hanango ringo yo la ku o Filipina ile o Filipino wa ma san ia ta to ono ne ia ta Filipino ia o le ngole tu nu o Filipina ia o Filipina Taipei Thailand Singapore Hong Kong o to tele ila to le sa matu ta la ia nga ile atu Asia.
O le lai fa mauni anga la utala lu te fai atu. O le kaunga ka se vaila se kama imita New Zealand. Wa ngo fia le mita New Zealand. Fe le si pe lang mu vo le mana ia red meat. Ala ola se kau. Yeah, very Ko expensive. ki kia feta la fe peso. Do you know why it's expensive? Because these cows eat grass, only grass. Whereas the cows overseas, they're drugs. It's so sad. They feed them drugs and anything that will get them fat. Really Ia quickly. au keus la Samoa. Ai ala. Va ne fa fonga atu no. Ai o te loa, o le tūlanga. So ian te aula ia. E taulanga ona lalo tau whaano no te isi. E tau whaano no te isi lai le au ave palau ia ma au whewhako anga ngei. E patu sao lau tana. Awa lo no winga. O le pie fo o mai ngi pe e mai le lan tu whaase ai le malo. Ma tūlanga o le whaare yango ko te sinta a tēn ma le leipa ia lato. Ia alanga o le mori mawina. Awa o mi mai ona fo te mafuta mai o ele Samoa. Le au mau ni usila nei. Ia me se vola America te lo fo ile mafuta mai to fine ia pele fu papa. Ma to te lo ina to ia tunu fa fo. Kango o mi me afa pete sila fia. E fia ka wor mako enka ngai fa ka wina. Yeah, we have one even from Idaho. Iyo to USA. tele. Ia to tele ina to tele wo mba anga tatu. O mi mai o ele Australia. E fia le tau o le o dairy products fo ile ma to New Zealand. Le nai fa tau wina ia te auto. E wo te lo fo. Ele ka mo fia fo i Australia. Ia mana tua, tātou o palalang. Ia la fatura o tala walango kako umea tama mai. A wanta mai o mafau nei me o tangata papa e me tangata fai pisingis. It's not the quantity, it's the quality. The quality. Quality that matters. Ingang warga malo. Ele o le quantity. Ele o le size. Ia walanga sa o Australia. E kusa ke va aila steak fo ngai steak Australia se o ka la kula I lunga Brisbane le mesa iai e le falenga o ka ngalo e jau le ngoi ma sanya na manto wo ina I Maston I le pitole I pe sa fa o kilang ma sanya na manto wo le falenga ile ka le povi ke le ngai ku e ke va aila I meat pa se mafia fio ai le tutusa ma le mana ia ma le felesi o le miti le a New Zealand. Wow. That says a lot. Yes. Yeah. E ke vai lai ka ke la kula ka ika le fou aku I Australia. Lua la ka fa akau ke vai o kangi o ngā miti ke vai e wapa me ngai ko ke vai e ko ke vai mai o ala fau io. Wa me vengi aku o miti Australia. Ai le tau maua le tu inga felesi le na le ia le miti New Zealand. Johnny McLean says... Ma sole piko silia kuanga le leipo visa moa. Ai ko yaru sa moa ngai kango le testo. Le kalango sa walanga la te fa maongia le tau le sa noanga Johnny. Ukala le super povi nga yuka ya lin. Good. Ke dona la le kalango sa o mala la kamo Johnny. I need to have that next time I go. Super povi nga yuka ya lin. Ia le la ke uka fa ala wiro ko fu fa pisi de fa pisi ngi ya lin. Ai yo le. E se lo fia ia. A faila o leke min mai nga. Ia, fa pela ro lima kua vatu. E taste le lei. Ai ala ko nga kamanga le pe umanga e ua. Ai ko amoku. Ai fa lo pi fa ko amoku du mai. O yo le. To e tau o mai manga wala ta no e tau mo ro silafia. Awa o le tele o isi miti te aru fa tau o le te fa fonga mai New Zealand. Tilo ye le packing o le na tu si mai ya. Products of China, imports from ngi ke wa la kusonga kala o mai te lo miti kala o mai. Yeah. Ai ngalo ia te oi. Ia u fo te tau alo sa o no le tau. Ai o le soifua maro loina e silio na fa tau. Na ilo so se isi lava vainga. Isi vainga te fitau no il tulanga le directors ai ka kere I move. No, that's it for me. Mana ia la mame. Ole ama mei, ma te tala noa. Se o le lua kisi ma le fiku 5 miliona le o vai tu. E ma fuona ma tau tala noa I pek. Leanga. O le o ai mainstream media sa nei New Zealand. O le wa tala noa ina. Le tupe le na fa matu o ai le fainga malo. Ia awa ia le porkalame to e fotu ai ma le porkalame to e asonga upu. Pe o le upu le lenga fai pokala me sa mo le pui. O le toe fotaina, ola toe fotaina. Pi manga ia o le tairo le ave pokala me le ale mongro mop. Yes.
Le ala ua whaamatu o iai le lua te si fitu 5 miliona ale malo e ave iai e la tau te io e ina malangolango ina i le programa lea. Now, these are the things so te mana o ai le i so fina ngalo. O lena io e ina e le malo, io e ina e leo leo, io e ina e le matanga luenga o whalpuipui, io e ina e le matanga luenga o le Ministry of Social Development. Po o le vaenga le lave ma le wins le ke ringa ko kiu e kiro kai. E te le ilan tau whaala putonga lan tau io e ina. Ai, e fo ilan tau e le io e ina e le vaenga whau whaia le national. Ma le sila vaenga le wo mai lua come to light, ma whai loa mai, o le asosi a leo leo. Now, what can you elaborate more on this? O le pe fōringa mai o isi vaenga or kula fongo malangolango inga kula fongo man malo le io e ina. A le wo mai le asosi o leo leo. Whaalawi loa mai, la tau te le langolango ina le proklami. Now, o le mafuanga, o lena ave nei le vai asona te anei ma whaamatu le lua te si fitu 5 milionga. Ngā, mai tau mai o le te whaafonga mai. O kupe i kau karango o milionga. Yeah. The millions. It's a lot of money. Yeah, ma fau po le hase umi ke whainga nue ngai o kaula kalaka se milionga i saukanga. A o le o whaamatu i lanlo o le porokalame a le mongrel mob. Now, mongrel mob mo sila fia le tōtelo i la tau e leo i nei ni usila. O re kasi le ngei kengi makua i makaukia le hamio va le ko ngore ngi. E utu fa psa le fa fonga fo ipo iniso i la tau sai. E la ngai nei mangi mea le leia e ka uro me o kengi. E le ingi vaenga le leia i tu atu le mafau fau le tangata. Peitai. E tātou ti tana noa, tātou ti tari tonu umai leo langa toi fuatai leo langa suia ma leo langa sana mo. Ai, o le vaenga lea a mai ai le suinga lea. Le, pe o le vaenga lu te fiu fo ia uru ma fo to be honest, il fa fonga la tunu. O te tau fiu fo il ma fo e kau fa make sense. O no le fa upunga o lai ave i lalo o le king. Por kalame ale king. Now, don't get me wrong. I want to talk for you. They're not evil people. People ele le tangata. A o lanto ngai o inga ma mea lai fai tu atu. Yeah, ko kisi the fear too long. What are your faults? Now the man comes to light like malo le onga por kalam. Le la o sa nei fa umanto ona e sa no le hana. O le la o fa kali ngi sanga kala. A le o sa fa mela na fa matalanga. Ana nafi. Le na fa tala no ai lungo le TV and Z fa mela na sa noanga. Ya o por kalam nei. Ia, ele fa pe foi le ngalo o wa wala au le keng. Fa fonga fa ngong op. Ele fa pe ngalo la ko wala au le kingi. A mai le uringa ko sfuru mai se I fa ngal pokalama le hai o te aru atu foi. E ai mato fetu unga ina fai markengi. Io, we will have to somehow come to an agreement. Po o ai o tangata lai le kingi. O le amali lie e o mai e o le pokalama le. Punga mai lo I kokongu male mau o resi au kusikala me se o le ato foi le against. E na fai lo fo fina ngalo le tamaita ia Judith Collin. Fa mai lo markala. Oh. Longo winga la. O la ia maro si anga o le king. E ia le la ko saying I kokongu le por kalama le. Yeah. What are your thoughts? There's a tough one to target. I'm going to say that. Can I cover the police first? Yeah, absolutely, okay. absolutely. So we'll start from the police. When these laws get passed, not one organization will all think the same. Everyone's going to have different opinions. And I'm sure there were cops that supported it, and I'm sure there were cops that didn't support it. And they're standing up for what they believe in, which I think is fine. On who I agree with, I'm not going to say. I'm not going to say who I agree with, but it is a very complicated issue. And then moving on to how the mongrel mob have a decision on who enters this program, who takes this program. I think the purpose of this program was to target the people that places like Salvation Army, CADS, they can't reach these people. These people won't call a helpline. They don't want to. They only go to a place when they know that they feel comfortable. So maybe that's who they're trying to target. But other than that, Manatua, Faftai, Hana Molo Firangano, as I lay for Nanga, let us know. Manatua,
ina ua au mai le va le mata upu le version te nei man tuan ta tu tal no ina fa so mai fo ia le sa ye le fionga yanga le mana sulu anai remember ngalu le mana sulu anai she's a JP justice of the Exactly. peace e te le fo ila lo na to mai tu langa na yo ina na lango ina upon the fact ilunga o le ia inga fo ile le give them a chance. Exactly. Give them a chance. So you know how you say give them a chance. How can you give them a chance when the members are not involved? Man, I like that. Because if you're giving them a chance, but you're giving the money to a white man or a white organization, you're not giving them the chance because you're giving the authority, you know, to the organization. Yeah. Just like that. No, it's a fact. Manatua ole pepese umare to tele. Lang fast. Yeah, give them a chance. Yeah, alaya mai le sito tele fa le wa masangia. Exactly. Wa masangia fo ele o ma ele o fa to ina tele. Exactly. Fa pe mai they left HRPP, you know, o vai o tangata nei sele HRPP le wo ese mai. So how can they this and that. So o tulanga lana. Le pe ka wakangia mai fo ile le mumu fa lo le fa ngai ile tupel nei. Manatua. Peng o fa ko foi la ua tala o fo i Samoa o no tantala noa I se tau fa tu sa ina. Ai se vai ngam la wa lunga o te fai atu ia uia e mafuli ai lo lango foi le fa pe anga ile fast. Le fa te inga. Ole pon the crown le give them a chance. Exactly. Give them a tu ia se have noa. Yes, ila ko perform mai foi la to And if they don't perform, yes. cut. Le winga na la ele ma fai pe foi la le tu pele ele ma fai ang le ma le foi la ko sa wa vele sa nga skama lo le anga le sa ave ma tai ya lo I o le mongro mo wa fa ma vai la mo si le fia o foi I fenomia ia le uto ma le mai ne la fa fonga anga ke fa pe me pe fa le ai o si ma lo le fa ia tem ngai lunga le tanto wa fa ma vai ai tu sala o la wa enta mer ka ma lo tono fa fa aporo kiki tau fa mani no ile tulanga le o vaenga fo I ka kengi ma le au kale fale ma tulanga fa pena o lona na ta inga aua kai pe kara fo ile ar kuspa ia le fa mai do what I say but not what I did faile mele o te faia tuai o le faia mele sa o faia pe yo le nganga o tu inga anava tau le na tau mai si to ina le anga ile tupulanga ai o le fela wa manu mai to tele o le au maenga le ka ai mai au kafa ia me se vole tu ngai le nationals ia le fa ilo la to and which is they have a good point. They do have a good point. And I just feel like it's good that it's well balanced. We have the opposition and then we have the government who believes in it. So we can constantly thinking, you know. So it's good that National are fighting strong as well. Yeah, absolutely. Alongside Labour, yeah. La batula la uia au telinga. Ile vaenga o mata upulea. Ia o tame I foi la ia le skaka update. O auia. Ia se vaenga o te faale o keitele ai le fa matu unga le tupelea. Is the fact that mongrel mob. The name. Now, la tu e mai la utala na il fa tu sai ngor finga malo al HRPP mal fast. Now, we agree avele have no ile fast langa ile o se fa la potonga crime group. Yeah. Ele o se fa la potonga fo ile longi kengi fa lenga mea mangi vainga e mafai ona va ave ele tato fa to toina. Lo no ingala o fa o Samoa le ye telelo na ise senga ona o party fa apolokiki. Ele ongi paki fo ile le o re kengi mar polokiki. O le mata upule ngi usila. El fa mtu ungo le tupelea. E yeilo utari tonunga they could have done better. O ruinga la utala. Santa tau ona au mai I lalo le fa amalu wa langa o le lango ina e marai e to ina fo I mauli e ta le to tonu le malai wal pokalama fo I fai I tonu le marai. E mana ia pe ana fa pe au mai lalo le fa amalu le na. Langa o te lo le mafu anga le ua pe wa o onga umai. Ma le ia ile ave le au fai to fa ma ila to mo fai mala malama nza upule ona o le fa upunga ua fa matu le tupe ile kengi
it's the look, it's the stigma. Absolutely. Yeah. The appearance for ilele luma mainga ale mainga le news mantua. E muli e fie loa. Ole ale mele kuako. Ai wala vare ka uma luma ole o foringa fo ie ole avele kengi. Exactly. E lusi aile fa atua ina. E lusi aile wolanga fa atua ina. E wai kasi kusa pe ua o nga mame uma. Ile mele mo e kilo ku ye. E pai kai fio se fale fo ilele la e fale o loa ka kele o ilore kaungo fio to tonu. A wala valo kilo ku ngale pala mai o fafu. Ia e o ilau fa nga u ngare ke fa koi. Get off lela ka ko fa ka skuli mi fa really there. E tau mo mele wingo le tali tau vali et. Dusa ai anga fa pe e toe o mai ma sesito ai ngai ngoa e fa ai ngoa i le por kala mele. Ngai lo le straight to mongrel mop. Ia wala ngai pe lana fa tu lautar. A fa yo le ala to fa ya la mo le mongrel mop. O le tau fio fingo i lan to fo ile wa le ma fai ona tau fia le tu langa o le la au fo la au fa saina le o le aisa. Ile ngana tu sa methamphetamine. Tu sa o le programa sa o ia o le tau fingo i lan to wa makua i ova ku ma le lima se lau pasenge le tu langa o le tau fio fia. O le fesili la. E wha amakanga o ngisi rei ko kongu o le mongro Mopi Hawke's Bay. O lo i aile tu langa le. Ai whawhewhea ia kengi e au kilangi. Whawhewhea isi kengi. Wa whaisi ala antou se vei e sili atu po fiere kengi la. E makua i sili aku nga makua onga tu langa le. Anyways. E antili e yona fele. Ma luka le mataupu. Ai o le tu langa na le isi amato na inisi o me tutupu e o le headlines le mataupu na. So mai la ia vaenga le tūlanga o le aruaru i lumo kaunga the can shooting. Ia, vai la isi mea nei le topu matua o ngafi e fai atu la uniusa ngafi. A le uma e ngala au vatunga ai oso mai lunga ia le pop up mai le si foi fai ngā o le taunga whana tu loa le whafonga maranga ngana. Ia, ele mamau tu foi mai lano le aruatu i Huntley. A gun shooting? Yes. There was one in Mangele. I live in Mangere. Wow. And I heard the gunshots that happened. It was not far from where I stayed. And I grew up in Mangele. You know, I used to be able to walk to school, come home, and the lights coming down, it's fine. Do you feel safe to walk around now? No. Wow. And that's very sad. Absolutely. It breaks my heart because I never knew Mangere was like that. But now you see it everywhere. Like, it's very common to see that occurrence. Whereas when I was little, we used to run up to the dairy with my little brother, come back, you know, play with the kids in the neighborhood. But now it's, so many things happening. Ale na, o le tūlanga la na, le tatia mai mantou i New Zealand nei. O le ae kilomeri si vaenga, le wa ave le lua kesi ma le fiku 5 milionga, e sosoangi ai le awari ia, upuia whapenga. Le ae whapapawhanga maare si awari ia isi, au nei uma whawhitaudi. Ele o mawhai o na tia i le tūlanga fo i le o le sootanga i vaenga kau kengi. Yeah. Anyways, nisina o tonga vaenga o tupu i nei i New Zealand nei. Kako me ia kule lalolangi, Afrika. Yes. Matautia. You have to tell me what's happening there because I'm not. Absolutely. Matuia matautia le vaenga le tūla i mai le tunu Afrika. O i tātou fo i o le matunu kerisiano. Tātou tau whai tatalo. Mosi o lantou tunu. O lewa la savali le masinga. Savali atu le tolu vai yaso. Talu ona tupu mai le matu ia o fetauinga la tupu mai i Afrika i saute. Ai mafua uma mai. Ia ilunga o le whainga mahalo. Now, o se wha puupunga mo le sirafia i lantou. Te lole latu i nantu fo ilunga mo mantou screen nisi o na iata. Au walau sila mai e le tūlanga. Matu wā whaaleanga ina uma ai nei e lua i to tonu o Afrika. Ai mafua mai. O le toina preskinge lea o kama o Jacob Zuma. Na o tangata lea. Sa umia mele prestene ina ua mai mamaliu i esto ina fo ileo Nelson Mandela. Lea la na filifilia i loa ngai o le tangata o le meauli Afrika fo. Ia mantua langa o Afrika. E i Afrika papai. E fo ia kamauri. Yes.
ole tamalo la le sa taita ia mer fainga malo ai wa man tai tuina lu ha festival ma le tolu sa prestene mai ai fa mai na matua I laua lunga I le fainga pio corruptions I le tonu Afrika fainga fa ala tua telefo ionisi o kamai moku Afrika ia wa fa tau le tamalo ilana pu lenga le temi fo o ve mataita o le vaenga la utup o tiro atu le rule of law e tau haro kama foko kia peo mele kuma samo fa fitu la na ora fo ile umar finga balota ia wa malolo la wa ile skin fo ai fa fitu ona samania ele fa masinonga le maula le tu la I fa masinonga for contempt of government ia mar contempt of court ia ai le ma fai lava ia onga la Afrika nga uma when we mean to stop we mean it ia pungaro ia ima leo loka sfulima ia masina lena lokai ai o mai ai lo manga saporas sila mai na nisine yo na o kilipi ia nga tai lo vainga ia I le atunu Afrika ele to sila mai ai tele tom failo fo ina ia fa fa manino o tangata ia lea e la tu te lango ina ia mane tu ba leva fo inga ku le tu la mele to file prestine lea o kama suma le u fal pui fei kalo malana vaenga le lango ina o ia male usa poras ia take lo el vaenga lo lanto o mela le makau kia wa o fale tele kama ia kai pe o back and save tai pe o le warehouse fale ta vale kama la ku mai kua ia ole winga na le fa tula utala o mela nei fo ia tauna man tai tu ina ilanto o se e mai le pule ma tai ta inga o finga malo le nga e a ulu ta fenga ai se le futia vai singano ia o matua fa se ta sile o tama e fai pisinisi ia wa sila la ia la wa far pui ia tangata sa faia le winga le ave ma prestine mo la wa local far pui ai o mai ai ro manga kama ia ona o sanga sa unga sa fai wa mafu ai ia ko nga me foi le kinga ngai ro la se fa mai o le wa ave foi lo ka le sana me le sana me pesto na faia ia o mai ai lo take lo tangata nei ia le la to tawi masui ai fa leanga ina ia no fonga vai le tu lai me mai e free ia suma o suma sua fo o kanga kale po sumpa ai o le sona I tu nei me uma wa de lo fo ele o to ma se time o le program o le sona I tu nei me uma o ilan to le se I me lunga tai what this is a pure political influence le vaenga le o na o le fia ia tangata ia sa le pakia suma fa fa ngo fia fa penga o lokan lan tu tama o mai o ma ko I paso ele ma fa leo they have to call the military the army e o mai ia o mai foi la o tau fai kukusa I o kau fai fisanga ia ile army wa sa wa suma ia fo yanga ia le au ami fo ia ngala la fila lo la au ma le au fa le anga mea lua se lau se lia le lua se lau se furu ma le lua tangata wa mali liwa that's a lot and it's not even a natural disaster ele o se fa la vela fa fu se I fa le natura o le o kaunga fanga ai vai le tu langa la o ia mo le mau le se totele kusa you have to have a gun in order to protect safe. yes Exactly. na paua na o vaenga te se vai I pitonu nei paua le vaenga ke se vai e se vane fo se la au marosi e ku e ke fili wala ngole lan tu le o au kale pe e renga o fale nganga o me to tino tangata o malo ma fale teteli e ke vai fale anga isi anga o isi vele han le la ungo moenga amo e ki vi o pusa isa o man tu ata fili sa no ani tangata
ele whainga wale anga silia le 1 billion. That's just the tally up for now. Le total worth of damages. Now, o se pilionga ka ko ka mau ainga la ia. Ia fa pe tau fa la talanta fo ile na ia fa ngofi. Ku sa wale ia ko upo. Ia. Kusa o elenga o apia lu tala no anto wale ai anto angi fale o loa o uma Exactly. mitu I couldn't imagine that. Wow. You know, if it happened in our own town, I'd be shocked. wale ai fo isa fo kilangi. Yeah. I'm not talking about just manu kau ke ro wa kiringi a ko ma ia o ne hanga sauanga i mangu kau sauanga wale anga anto ia ai o le totele na ila to lai wa ia o ingol totele tangata o suru fa ia ngai kai ko nga va ma ia ai alu le fa so isa le ma fu mai ona o le mai o lunga e winga o lautala ia le tua upu e mazania o le tunu u e a fu mai monga manuia e a fu mai fo i monga ia le safa ma le polonga ia ma se kala ka ki fa longo ia ma le fa pe o lengo tu langa na le ia Africa Yeah. ile South taimi Africa. nei so e to tele la to fa missionary ale tanto watu nu o Samoa o lo ele ngato e kale CFia le utala fa evangelia o lai tu nu ia i South Africa ia tato tau fa talo fo mo ilanto e mai so tu langa o lo tu lai mai ile vaenga le is vaenga te fi so no ai No, that was good to hear, you know, what's happening in South Africa, because I never hear what's happening there. It's never on our news. Wow. Yeah. Yeah, o le tūlanga lena, le la iai. Whaisin tātou marolonga tātou atu e tātou whaalauwi loa, e me se foi, o le whaftai tele le Pacific isi. Au nei ngalo, la fosau tupe le Pacific isi. O le fo tūla, le whai alantou whapitoa. Ai mai se o lo sua whaeanga wa ai se sei. E te manu malo ai I whailonga tupe se lauta la manisi o whailonga tau o loa. Ioi, Pacific isi, vave whaatutuaina doe malu pui puia. Pe o anava ia mainga ia he fa popo ro male au le leio le au faingaruenga o ia o va ko male moon ia elenga tele le Pacific 40 ta lofa maunja faisa fa tau molo ai ngi Samoa ia pe te omi mai e fa e tanga va ai le tanto se ia lea e fai nei la so tofi ma le fionga ia falute a fei fo le sei oriana o aso sei ia ma so la e fa au le le o e pe fa pe wa e fa ya ku fa le mirror e fa me le mirror e fa me le mirror it's time to do changes now ona ia fela ia ina ile farisamo ia le sei oriana ia mel le va ngalo no fo sec works ia Maria malana au nanga fo I la Loy Hawke's Bay wa ina in Hastings le la to office ia e faingo fia mo oele ngai wedding konge o oele laka ku Taranaki o oele ngai Bay of Plenty Palmerston North mai si pito uma na ho lava ile alu vai Masani ya. ia so o ifo ina so ta ia I sau container bo sau pusa e momoli I Samoa so tai ia le tamai tai o Maria ia ailenga tailea o le tanto business hub Pacifica Business Hub let's see sila mai mai al tanto pesele o kalo fasio sa pop ngasio rendo tui monga solofa malor ma mai Joe's langa ia ailenga tailea so kilo kwasi uso ia lengo vai ko ngi kamai ki o lilo mai yava Quincy io Elizabeth momoisiale mafuta mai ia I Brisbane ia Usitalia kamai ki o lilo mai yava ia lenga elale le ia kamai ki o lilo mai yava pause ni fili maron mafuta mai ia nga tei lor fritua ia misileti se to fine leti ia melanto mafutanga malor fa Johnny McLean Rejoice Fanta Mr. Tausia Taisisi tau e umar tau mafutanga malor lava le sai malor fa we'll be right back after the break. Tau tua male au nanga mo tau sa mo service station nei tona I matu. Ma tau teu tuina lo ta vale, ma le tele unisio ma tau au nanga ese. Ale ngata foile, ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale.
sapala ya foi suau mo lau tapan a fai foi vai pa olo sa a wala te poli ma tu te sapala ya foi e mo lau tapan Molo no posila fia. Mua tapela uta vale pe out. Nua tapela o telefoni i tai me utu ina ila uta vale. Male vaenga mulu. Mana tua fo. E matua i fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fa pe. Ota Samoa. Ole mota mo Samoa. Mado te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaila fia mai. We'll see you again. God bless. Nila wana whailau whaakau. I le tupele na mai le talo voucher. Nila wana whaakau me te mga oi i le voucher. Tai fu i se whanau le lapsi mai o le talo voucher o mawai whaakau mane ai o le yaso. Ia no whaat. Ia, toi whaatalo whantu, malolo, na sai malolo le mai moe le nivanga o le afiafi, manantu le te mau wha mai eina fo le tautua, tātou Blue TV, ngan te leon le tautai ia e ma ASIATA i le nei fo i aso lua, ioi, o wo kausi se whapea ui o le aso valei. I thought it was Wednesday. Ioi, absolutely, e se le vavi o le, you know, this year, it's going so fast. I remember Utamatua back in the days. Mai anele le Christmas and New Year. Yeah, masanila ona faia ia mo fuinga le fatonu mai, what are you going to bring for the next gathering and the next Christmas? And it takes forever waiting for that to arrive. You know, it takes for ages to finish a month. But nowadays, it's just a twinkling of an eye. You know, le masau ma le vanvi o laro le tausanga. Ia le ua tanto ia Julai. Ia ua uma fo Julai. Ua kifa fo Julai ia. O lea, we've got like, when we reach August, then we have 4 more months left. This year's gone by so fast. Wa matua, o e kau mga kuangi ngi mea le amatanga o le tausanga. No, the days go by so fast that Bluwave. You lose track of time. Io, le na va talo fantu so uso ia ni we, ASIATA tu pole man futa mai ma lor se fo mnuia. Pop nga sio once again, talo fa enjoy le uso. Ia me se foi la o lui kire ko lio. Tui avea. Ese le mafuta mai e pe so to fine ya pele fo papa like love and share tanto por kalame ia ele nei foi vanga o le fiafi now. I wanted to end ile vanga mante fa so ai fo I tu langa nisi no ila to sa manu malone tanto gift vouchers ale tanto Pacifica 40 na wa sila mai ia ile to fine le na io le malanga vale ese manga yo mo ro ku mai po elo waka mau fua la se lauta la gift voucher utu fuailo usare moto Samoa I vai tele mnutua na ole moto Samoa lava ma le Pacific 40 ole fa yele tanto fa apitoa le nei Paul vainga te faia omi mai le suafa I olo ainga I Samoa ai mai se fo yo oia tunu I fafo mo ole Australia America mani usila e mafai ona e faia remember Pacific 40 is global. It's an online service. Ole winga la ole whamatalanga.
e kere whapea fo ile le pei e tai pei o nisi o unanga le la for kupe you have to go to the office. But unanga le Pacifica 40, which is I like it as well. All you have to do is go and have data. What do they call it? Data? Yeah, or Wi-Fi. But I like it when they call it in Samoa. I don't have data. Joe's lang Mr. Volta, what's Samoa for you know, they have the American accent. Yeah, I know. Sorry about it. Yeah, talo po fea lama le te ma wa mai le o nanga e mai se o le o ma leo ya maletina lautua ma to ma fatanga ya le va ngola fiaf ma lo le vai ante o to fa tai le fa to nala na to si sila mai ai o le to fina na politina na sa ma waina le se lauta la ya ma le limas futa la fa lo fa tau ele ngantai ya ai o le tato sei whapitoa mo le lua tausanga o le Pacific 40. Lea e te ono manu malo ai I se telefoni Samsung A21s. Ka se mangai. A le maua no winga e rope ki ua maua tuta iai. Anyone, you're not allowed to apply. It's school holidays. Any plans for the kids and as well as all the mummies and the daddies out there? For me, baby, she's still in preschool, so she's still going to school. Okay. But for everyone having their kids at home, look up some fun activities, you know, to spend some time with your kids. Send them out to play rugby or volley, whatever you prefer. Or send them to Rainbow's End. Yeah. It's a bit pricey. You know, I loa for ye taua ye tamiti o ke roa. Esilia tu I believe esilia tu le ave o le tupe taunga tai ave whakawhau kamiki. You know, ave kamiki le Rainbow's End. Iyo, ia wan mele kupu ya ngako. E fia avele afeka la I maliu o le great grand auntie o le cousin o le brother o le sister ya ai ave tu na tamiti ave ma tau fia ya ngal McDonald's ma ki le mama yo. All right, o le tanto programa na le nevanga o le aso. Ya me se foi o fia fo to recover my isolation. Ya le to fine por te sala ya Hana. Ya o le tele on time o programa ya e mate va alua. Me foi update foi e me se foi for the sake o na yalong fa na usa mo fa na nei New Zealand ina ia fa manino foi po fenga ngana e lua. Mana tua o tanto fa sala longa. E le kau kasi ke le anga fa sa mo. Ona o le tatou tila hantu no o palalang. Se fai makau maaila uiangang. Uiele, whaaftai mafuta mai se o se a Dennis, manuianga ruenga o whianga ye o le nei yaso, ma o tau uma securities, ready to go out and nail your job. Please don't sleep. Mai lo nei tangata, ASIATA fale malu pia vauriko me se fo yo le tausala ia Hana Schmidt, ma te whaamanuia, ma whaato whaatu, whaamangalo se ngangana o le tautamali, a lofa tele mo outou, tātou whiloa I whila so taiao, tāo le lima, taimi lama fo etasi, no whanga lama fo etasi, e longa o le tātou whale televise, Blue TV, po le Bluwave, ma le tauta ia e ma ASIATA. For now, whaasoi fo ia, mai manuia. Esquire, baby. Rex, J. Sands. Let's go. Oh, say I'm an say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the nail, to dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, I'm in and not the bite, say.